kaise job notification katal sokai mani nai nelene nirok channel katal ko subscribe khai ko tong ke subscribe khai to already daily ne update mangani bagai henge nirok channel bising ti joto nugui manai online form fill up henge private job notification rok ma hero channel bising ti admit card rok joto nugui manai henge nirok channel by jephro ne krengai tong lai di tau padi chengai nelene eastern railway ni ti sokai mani henge bono tabok nai nelene notification official notification no je important no nai lene inke date of publication of notification on website or roman inke 12 after ne bro publish ke hange the opening online registration khai manai 2017 ni siming niro registration khai mala ta apply khai manai ha inke boni last date ke 26 october 2023 jara nirok apply khai manai qualification of busung nang eligible bahiro kisa nai lene inke video no soya kari nai le tongdi inke hai kisi je instruction tong mane hai ke nirok kisa siwi manai inke tabok nai nai fi nai tesa je important haura division ni go vacancy na jang nai or jaga ni go fitter tong nai welder tong nai bahirok tong nai ta inke tabok te alkani go tongpiu lilua workshop or jaga ni go tong nai fitter or jaga ni sem bahai और vacancy ni rok che khai gi nai di age ni rok bo nai gi manai amake je kolkata ni tei sisok mai mani ba kolkata ni ne joto jeng mani kolkata ni tei ne najag malda mabbo kolkata ni ne joto je or kolkata ni kolkata railway ni or jaga station ni or jaga ni joto je division tong mani or jaga ni tei ke najag mani ani bagai je or jaga ni ke najag ta je or vacancy gen sokai apan nirok Tripura ni ke bo nirok apply khai gi manai enke tabok bahai ke apply khai ne bahai rok eligible busung na bahai no nai nelesi nirok ni age limit tong ani nangnai 15 years ni siming 25 years ra or 24 years ra enke nirok age relaxation ma pinai enke 5 years enke tak 24 day 5 plus khaila hangke nirok ubon haike noni age relaxation oma haike manai ta 15 years ni siming nirok apply khai manai haike SCST roni bagiba bone pore ke candidate applying the benefit of the relax criteria will be required to produce the relevant document at the time of documents verification for verifying their eligibility for the above or jaga ni gani rok takso aya rok phana khaila hangke research rok phana ngai thangmau qualification no nayan thang hangke educational qualification of the candidate must have passed 10 pass ni rok jak ngani nang nai pore ke NCBT hai ke SCBT mane SCBT inke state ni NCBT inke national ni ke ni rong ni trade certificate tong ani nang nai ta ITI ni go recognize jak ngani nang nai 50% mark ngla hang ke ni rok apply khai gi manai te medical fitness ni go bahai ke tong ani nang nai selection bahai ke ngai kita bunai de selection of the candidate for training slot of a unit of Eastern Railway will be on the basis on merit hai ke tabok merit jat ke selection khaini ta je percentage ke bang pon select nai bahai ke और जा कहां के रोजा तंग हिना दे 3 number ni go merit list will be drawn for eligible candidate taking the average of percentage mark obtained by the candidate in board matriculation je percentage ke bang pon ni rok manai ITI ni by te maidaming ni by ke nagi nai janai bhai ke nirok ni percentage nai ke selection khai janai ta inke nirok video description o link manai apply khai janai link rok inke notification rok official notification rok se video description on joto nirok nugui manai inke nirok haike khai gi manai inke teni on friends ono share khai ni ta polai de bro siwe apply khai mana te je ITI
naja course hingke nirok omhai railway roko chakri khaiyani rok musugui tongha hingke nirok khaigi manai hingke signature ni gotak upload khaiyani thangha hingke signature te photo rok bahai tek tama document upload ma khainai hingke naidi document to be uploaded hingke tak nirokni photograph nirokni passport size photo 3 mas ni kasang laha hingke wngya khanai 3 mas ni boni size sekang ungjak ungani nangnai ta. Candidates are required to upload their good quality and contrast color haike nirokni color photo bahai rok nangnai hingke 3 mas ni tola hingke ungnai 3 mas ni sakang laha hingke nirok upload omo accept khaijia khanai. Bon pore ke signature khaiyani gobo jpg haike jpeg bahai ke nirok ungnai signature upload khaiyani hingke tei tama khaigani nangnai hingke 10 class 10 ni marksheet bahai no pdf snagai upload ma khainai tei bon pore ke ITI certificate NCBT bo onggo hingke SCBT bo onggo hingke bahai ke pdf size khaige bono bo upload ma khainai tei bon pore ke nirokni SC ST certificate bahai rok tongha bahai no certificate bo upload ma khainai hingke nirok PWT to nangya khanai PWT je chakri khai tonai rok bahai rok hingke bo nirok apply rok khaimanai certificate rok boni pore ke signature hingke nirok je invalid block letter ungla hingke nirok accept khaijia khanai bo hingke saya ta hingke tei left hand impression signature not fixed on the application and prescribed village mane tang nirok ni signature bo left hand ni jaga ko taro di bahai ta hingke tei blur rok ungla hingke bo accept khaijia khanai hingke photo rok bo clear ungani nangnai hingke salary rok bo sengmanai hingke amto group D category post khe najaknai 1800 bahai ke or jaga course complete man pore ke no course khai tong pro asake manai ta hingke friends asu jara tei nang sinai dok channel by jephro ni kwrangai tonglaidi hingke tei nor friends bo share khaigani tapolaidi hingke brok bo siwi apply khaimana tei hingke asu jara tei friends nirok channel by jephro ni kwrangai tonglaidi tei nor friends no share khaigani tapolaidi tei daily update maike job notification rok mangani bagai jotono na hambai.